baloni face reveal. Ajmo pričati o ovome jer je meni ovo zapravo jako bitno i htio bi da što više moje publike čuje ovo. I odmah ću vam reći, neću pokazati kako izgledam. Poslušajte kaj imam za reći pa onda pišite komentare, no prije svega dobrodošli na moj 4. kanal Baloni Toni za sporedan sadržaj. Vjerojatno se niste pretplatili, tako da kliknite subscribe i lajkajte video. Ok, prvo da razriješimo jednu stvar. Da, prije jesam pokazivao svoju facu na internetu. Kad kažem na internetu mislim na društvenim mrežama, znači i u YouTube videima i po TikTokovima i na Instagramu sam pokazivao svoju facu. Međutim, prije jedno 2-3 godine se desilo nešto u mom životu što me jako natjeralo na preispitivanje i zapravo me malo i uplašilo i nakon toga sam odlučio da ne želim više pokazivati svoju facu, barem ne u cijelosti. U suštini, neki mali dio vas je otkrio di ja živim. Te se u više navrata dešavalo da mi je neko zvonio na vrata i onda kada bi tipa neko od mojih izašao van, nikoga ne bi bilo. I to se dešavalo više puta i ja kada sam shvatio da je to vjerojatno to što mislim da je, a to je da su neki najvjerojatnije klinci koji mene prate otkrili di ja živim. I sad, ono što morate razumjeti iz moje perspektive, meni je moja privatnost i moj mir jako bitan. Dakle, nešto tog tipa kad mi neko dođe na vrata i zvoni i uznemirava, iako zna da ne živim sam, živim sa svojom obitelji i vamo tamo, to jednostavno narušava moj mir, narušava moju privatnost i vjerujte mi ljudi da niko to ne želi. Sva sreća to se nije nastavilo i evo već jako dugo nemam problema sa tim. I ja sam tu shvatio jednu jako bitnu stvar, a to je da ne želim biti prepoznat u javnosti. Makar ne na osnovu mog fizičkog izgleda. Naprosto osjetio sam neku nervozu, tjeskobu i nelagodu. Da neko nepoznat zna zbog interneta kako ja izgledam ili gdje živim ili kako se prezivam ili šta li već. I nekako od tog trenutka, kao što sam rekao, ja sam odlučio prestati pokazivati svoju facu u toj mjeri. Naprosto primijetio sam da mi ne odgovara, da se ne osjećam dobro i da apsolutno to ne želim. I da još jednu stvar raščistimo, ovo kada ja nosim kapu i naočale, ja to ne smatram pokazivanjem face. Zato jer sam maskiran, logično. To sam vidio da su neki ljudi pisali po komentarima kao, a rekao je da neće pokazivati facu, ali ovdje se ipak pokazao. Stari moj, pokazao sam se sa fasadom na sebi, znači nije ista stvar nikako. Tako da eto, svoje lice sam prestao pokazivati u javnosti i ono što želim da vi kao moja publika znate, da ja želim da to tako ostane. Ne samo što se tiče face reveala i toga kako izgledam, jer realno gledano, to kako ja izgledam zapravo uopće nije važno za sadržaj koji ja plasiram, zato što sadržaj nema veze sa mojim izgledom, nego isključivo sa onim što ja prolazim i sa mojom osobnošću, čime god, sa karakterom, znači nema veze sa fizičkim izgledom. Tako da stvari poput, ne znam, mjesta gdje ja živim, mog prezimena, kako izgledam, ili ne daj Bože kako mi izgledaju članovi obitelji, kako se oni zovu ili prezivaju, to su jednostavno stvari koje ja ne želim govoriti u javnosti. I ne želim da to ljudi znaju i ne želim da se to dalje širi. Tako da jesam pokazivao facu u prošlosti, ali više to ne želim raditi. To je eto jedan od razloga zašto se više ne slikam sa ljudima koji me prepoznaju. Jednostavno ne dijelim slike, ne želim da se zna u javnosti kako izgledam. Ključan razlog, jednostavno me strah i previše mi je stalo do moje privatnosti da bi riskirao tako nešto. Jer kao što ste vidjeli po ovoj priči, već je bila malo narušena i iskreno meni nije bilo svejedno. Čak sam par puta, evo bez zezancije, imao neku noćnu moru gdje su mi neki ljudi koji me kao prate mi upadali kroz prozor u sobu moju gdje ja živim, gdje snimam i doslovno nakon tih noćnih mora, mogu slobodno reći, sam se znao budit u takvom strahu da vam to ne mogu opisati. To se možda sad ne osjeti ovako kada pričam, ali zaista ne želim svoje lice pokazivati i vi koji znate kako izgledam, evo zamolio bi vas da to ne širite dalje i da ne dijelite u javnosti. Ako me imalo cijenite kao youtubera kojeg volite ili općenito kao osobu koju poštujete, onda vjerujem da vam ovakve stvari neće biti problem. Jer evo ja znam da ako bi ja gledao nekog youtubera koji je meni drag i gledam tu osobu zbog tog sadržaja, ne bi me previše tangiralo šta ta osoba radi u privatnom životu, kako izgleda, di živi, šta li već. I ako bi taj neko htio da to ostane privatno, ja bi to apsolutno poštovao. Stoga bi jako cijenio kada biste i vi to poštovali. A ekipa koja ne bude to poštovala i koja bude u komentarima pisala, nemam pojma, znam di živiš, znam di si, u kojem si mjestu, znam kak se prezivaš, znam kako izgledaš, ti komentari momentalno dobivaju ban sa kanala bez ikakvog opravdavanja, zato što, mislim, objašnjenje u ovom videu. I nemojte ovo pogrešno shvatiti, ja jako volim ovo što radim i jako mi je stalo do ovoga i želim se
se dugoročno ovime baviti. Ali baš zato ne bih htio da mi se dešavaju situacije kao što je, mislim da to je ekstreman primjer, ali nešto što se dešavalo tipa Mariju Vreći, gdje mu ljudi prijete, gdje se on mora iseliti iz mjesta u kojem živi zato što mu se dešava to što mu se dešava, i na takve stvari meni se doslovno diže želudac i ne želim takve stvari proživljavati. I radi mene samoga, a i radi obitelji s kojom i dalje živim. Mnogi ljudi nisu zapravo svjesni koliko su mir i privatnost zapravo onako podcijenjene stvari i koliko su zapravo vrijedne. Ja toga isto nisam bio svjestan dok eto moj mir i moja privatnost nisu bili narušeni. I tu sam odlučio povući crtu i s ovim videom također želim povući crtu, ali na malo glasnijoj noti. U smislu želim da ljudi zapravo čuju šta ja mislim i mislim da je fair od mene da ja nekad povučem neku granicu po pitanju ovakvih stvari. Jer iako ja zapravo dijelim dosta toga sa vama u smislu prepričavam vam svoje priče, prepričavam neke stvari koje se meni dešavaju ovako u životu, to je opet dio koji ja biram dijelit. Ali ono što nikako ne biram dijelit su moje privatne stvari, privatne informacije, šta god, doslovno bilo šta vam može pas na pamet, a da je osjetljivo ili da je privatno. I evo ovo moram reći zato što možda će me neko krivo shvatit. Ja YouTube jako volim i ja sam jako svjestan toga da postoje posljedice kada se baviš javnim poslom i kao trebao bi se naviknut na ovo, na ono. Zašto? Zašto bi se trebao naviknut na to da mi neko lupa po vratima, da mi narušava privatnost samo zato što se ja bavim nečim što dio ekipe gleda? Znači probajte se samo na trenutak staviti u moju kožu i vjerujem da vam zapravo uopće neće biti teško razumjeti zašto ne želim pokazivati lice više u javnosti. I također to sam bio vidio puno puta, ljudi su pravili nekakve TikTok edite ili šta li već sa mojom facom. Evo ja bi vas ljubazno zamolio da te videe obrišete i u buduće ako ćete raditi edite koji se meni zapravo sviđaju, nemojte koristiti moje lice. Ako već koristite mene, uzmite onog Tonija Balonija koji ima kapu i naočale, pošto je to trenutno Toni Baloni. Ja se evo stvarno nadam da ovo neću morat opet objašnjavati i da sam bio dovoljno jasan po pitanju toga da želim da moja privatnost ostane privatna, da ne želim da se takve stvari znaju, da jednostavno želim imati nekako svoj mir i želim nastaviti živjeti život kakav sam i do sada imao. Jer evo ja zapravo sebe uopće ne smatram nikakvim niti celebritijem, niti influencerom. Ja samo volim ovo što radim. To je to. Jako mi je stalo do ovoga, ne bi se toliko dugo bavio s ovim da zapravo ne volim i baš zato mislim da je bitno da pričamo o ovakvim stvarima koje se tiču osobno i direktno mene, koje bi isto vi trebali znati i apsolutno bi cijenio i bilo bi mi zapravo jako drago kada biste ovo podijelili sa svojim prijateljima koji isto možda gledaju mene, jer pored zabavnog kontenta kojeg želim pružati što više i što češće i što kvalitetnije, isto tako želim da i našu zajednicu gradimo na dobrim međuljudskim odnosima, na svemu pozitivnom. I ovo je jedan korak ka tome. Tako da eto, Toni Baloni face reveal se neće dogoditi. Pitanja koja su previše osobna ili direktna, molim vas nemojte postavljati, zato što doslovno ću ih samo obrisati i banat ću vas sa kanala. A evo, primarni razlog zašto face reveala neće biti, zato što me strah i zato što ne želim sebe izlagati u javnosti na taj način. Želim raditi videe, želim se na taj način istaknuti kroz neki svoj humor, kroz neku svoju univerzalnu mutavu umjetnost, ali ne želim da ja kao fizička osoba vizualno budem uključen u to, ako to ima smisla. Zato se više u videima ne pojavljujem bez naočala i bez kape. I evo, stvarno se od srca nadam da ćete to poštivati. U svakom slučaju, hvala jako puno na gledanju i hvala što ste me odslušali do kraja. Eto, još jednom vas ljubazno molim da budete respektiv, da imate poštovanja prema ovome što sam rekao. I eto, zapravo se veselim raditi nove videe, nove stvari u budućnosti, tako da ostanite uz ovaj kanal i uz sve ostale kanale. Lupite like, lupite subscribe ili niste fora. Eto, to je to. Toni Baloni ostaje bez face i to je glavna stvar koju želim da poštujete. Ne dijelite moju facu dalje, ne dijelite nikakve osobne informacije o meni ikome dalje. To možda zvuči malo suludo za zahtijevat, ali eto, probajte me razumjet, meni će jako puno značiti. Eto, to je to.